Ari we Bible kabahili rangami the clay na psychology very we sokming sarna. As a baggy Bible text na Matthew chapter 15 verses 22 in hapoklaka 28 in tangda pangum sa. Shunaw akwe shit kasang. Jishuna apam juwe aina zatwi hailaka dire aina sidon wing lately vahawa. Gala younglu. Ngalay jili kapana ganan we shunaw aka awili rada. He amay David we now mayara ili kalum shan milu inaw ngalavu li kamyaw zang haida malak ay nagkazada layli. Kajishuna ali kitui kalamang hangamana ji na awisa kanga tubing na alirahanga shunaw hili tui nga sakhawlu ana itum li nga kauting dalay. Jishuna nga hangay ili shiman gahay Israel shimkurwi yaunaw bingwi vangmang shirat karana. Kashunaw bavujina amangali kuktizangda amay ili kanga jonmi palunglu da hanga. Jina jishuna nga hangay naw shinaw bingwi zat kuilaka fuli hormi gahay mga jamana. Shunaw bavujina nga hangay ma broho jithala la fu bing aina tangda akavawi aina takudung zatba jing muizai. Jina jishuna aling hangay o shunaw nawi shit kasang haklaka nawi ningkajang jithada shogrunu gala anaw nga lavu ji bung jijang li rai chow hawa. Ngana kwi kai na tum psycho relief very we so coming sarno ni shlaveru.